Bore da. O, mae'n dawel yma. Eisiau chi wei bore da nôl, iawn? Bore da. Na welliant, fi'n tymlo croeso nawr, ynddo fe? Wel, mae'n hyfryd eich gweld chi gyd yma y bore yma. Ac dwi'n meddwl, pa sy'n liwyd e? Os rhywun ag... Chi bo? Tro cyntaf fi weld rai mor fawr, ynddo fe, y palmwydd yma. Well, it's nice to see each and every one of you this morning. I have to say one thing. Fe nes I angofio pacio tai. Nithwr, I forgot to pack my tie last night, so I arrived tie-less. But then I have my angel gwarcheidiol dyfunig yn ei lleidfa. I have a wonderful angel who I've known since she was a little toddler, Glesni. So we phoned Glesni and she brought Will's tie. So, tai Wills da fi bore yma. So fi gobeithio byddai pregethu'n dda nawr oherwydd tai Will. Wel, fe ganwn ni, a gyda llaw, mae'n debyg bod y camerau yma neu camera croeso bore da I chi bobl gatre hefyd. Mae'n neis, wel, nid neis I weld chi, ond gobeithio bod yn neis I chi weld fi, ynddo fe. Ymyn, 289. Pwy ochr? O, o'n i'n dilyn yr ochr yn dechrau da nawr, ynddo fe? 360. 360. Rai cyfle chi ffindo fe. Un bach to. 360. 360. Pwy sy'n dod I Salem dref? Iesu'n llywydd, teimlwn ar ei lwybrau ef gangau'r palmwydd. Rhoddwn iddo barch a chlod mewn hosanna, atom ni mae heddiw'n dod, halleluia, halleluia. Ac yn y blaen yn so on.
Dwi'n deall bod y rwydfa, fel oedd yn fam yn gweud, yn bifocal, both spokes, yn ddwyieithog ar ddwy iaith, ynddo. Ond dwi am ddarllen yn Gymraeg, a o bosib ydych chi Beiblau Saesneg. You might have English Bibles with you, those of you who aren't quite fluent yet in Welsh, but are learning. I know some of you. So, John 20. And at home as well, you can follow John 20, and I'll be reading from the first verse as far as 16. I don't usually read so many verses, but it's from first verse to 16. Iowan, yr ugeinfed bennod, ac yn darllen o'r adnod cynta hyd at y ddegfed. Pawb wedi cael cyfle i ffindo? Have you had a chance to find it? John 20, 1 to 10. 1 to 16, sorry. Ar ddydd cynta o'r wythnos yn fore, and have you noticed, I've jumped a week from Palm Sunday, I've jumped a week, dwi wedi neidio wythnos. Ar y ddydd cynta o'r wythnos yn fore, tra oedd hi eto'n dywyll, dyma Mair Magdalene yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y maen wedi dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly nes dod at Simon Pedr a'r disgybl arall, yr un yr oedd Iesu'n ei garu. Ac meddai wrthynt, y maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd ac ni wyddom lle y maent wedi rhoi orwedd. Yna cychwynodd Pedr a'r disgybl arall allan a mynd at y bedd. Yr oedd y ddau'n cyd rhedeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr, a chyrraedd y bedd yn gynta. Plygodd i edrych, a gwelodd y llueiniau yn gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna dath Simon Pedr ar ei ôl a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llueiniau yn gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei bennef. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llueiniau, ond ar wahân. Yna aeth y disgybl arall, y cynta i ddod at y bedd, ynte i mewn. Gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddynt eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythur, fod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adre. Ond yr oedd Mair yn dal i sefyll y tu allan i'r bedd yn wylo. Wrth iddi wylo felly, plygodd i edrych i mewn i'r bedd, a gwelodd ddau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd. Un wrth y pen, a'r llall wrth y traed. Ac meddai'r rhain wrthi, wraig, pam rwyt ti'n wylo? Atebodd hwy, y maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd ac ni wni lle maent wedi rhoi orwedd. Wedi iddi ddweud hyn, troes yn ei hôl a gwelodd Iesu'n sefyll yno, ond heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. Wraig, meddai Iesu wrthi, pam rwyt ti'n wylo? Pwy rwyt yn ei geisio? Gan feddwl mae'r garddwr ydoedd, dywedodd hithau wrtho, os mae ti, syr, a'i cymerodd ef, dywed wrthef, lle roddais ef i orwedd, ac fe cymera fi ef i'm gofal. Meddai Iesu wrthi, Mair, troes hithau, ac meddai wrtho yn iaith yr Iddewon, Rabuni, hynny yw athro.
Rabuni. Rabuni. Bendithiad yr arglwydd y darllen ac yn enwedig eich gwrando o'i air y bore yma. Amen. Canwn nesa, mae'r balmwydden yn y ffordd i fod yn berffedd onest. 36, ydw i'n gywir? 36, 36. Wel, dyma hyfryd fan i droi at Dduw. Y lle gall credadyn gwan gael nerth i fyw. Fri at orsedd y dir i mynd ar chafu'n cri, o edrych arnom ni a'n gweddi clyw. 36, 36. Gadewch i ni blygu ein pennau a chau ein llyged yn ystod y weddi. Let us bow our heads and close our eyes as we concentrate our thoughts and prayers on our Lord. Arglwydd i ni yn plygu ein pennau oherwydd i ni'n cydnabod yn bod ni ym mhresenoldeb y brenin. Yn wir brenin y bren hyn oedd.
Lord, we worship you as our Lord King. And as such, you deserve our praise, our songs, our prayers. And so we bow before you, the one true God. Ac arglwydd, braint ag anrhydedd yn wir yw cael bod yn y lle hanesyddol arbennig hwn. Diolch i ti am yr eglwys. A'r eglwysi yn ddiweddar sydd wedi dod ynghyd i greu yr eglwys newydd. Ac bod hi'n eglwys newydd mewn ffordd, yr un Duw y mae pob un yn ei addoli. It's wonderful, Lord, that we are able to come together this morning as one in mind, heart, and spirit, as believers of yours. And we thank you, Lord, that you've kept your promise once again. Unfortunately, we tend to break our promises. But you, no, never. You promised to be where 2 or 3 have gathered in your name. And although we cannot see you, Lord, although we cannot feel or touch you, we feel your presence. I ni'n teimlo dy bresenoldeb ac i ni mor ddiolchgar i ti am gadw dy air i fod lle mae yna 2 neu 3 ac yn y dyddiau yma mae gyda ni eglwysi sydd ag ond falle 3 neu 4 neu 5 aelod ar ôl yn achos ymbell i achos. Ond rwy ti yno. Rwy ti yno yn ei bendithio. Ac fel ti'n gweld ger dy fron y bore yma, ni'n tipyn fwy na 2 a 3 arglwydd. Ac i ni gyd wedi dod ynghyd, nid i glywed y pregethwr, sy'n gwynedd pwy fydde'n sefyll yn y pulpit, ni wedi dod oherwydd dy fod yn ein disgwyl ni yma. Ac i ni'n diolch i ti am hynny. And we close our eyes, Lord, so that for just an hour this morning, we can keep the world outside and we can concentrate our mind and hearts on you. Mae'r byd tu fas. Dyna pam ni'n cael llyged. Dyn ni'n eisiau ddim byd i fynd a'n sylw ni yn ystod y munudau'r haen. Ni eisiau canolbwyntio arna ti ac mae hynny'n fraint i ni. Y sul arbennig yma, sul y blodau. Sul pan nes ti farchogaeth i mewn i Jerusalem, nid ar gefn march fel cadfridog yn barod i godi byddin, i ymladd yn erbyn y gelyn. Dyna oedd yr Iddewon yn disgwyl. Wrth gwrs, o na, do mewn ar gefn ebol asin nes ti. Arwydd o gariad a heddwch. I know, Lord, nearly 2,000 years ago, people were praising you on Palm Sunday. They were throwing palms and parts of clothing in front of you. Many were shocked when they saw you ride upon a donkey. They expected you to be on a stallion, as any fighting general would ride. But you weren't that type of general. You did not have hatred in your heart. You had love in your heart. Cariad oedd yn dy galon di. Cariad oedd yn arwen ti mewn i Jerusalem. Dy fod yn gwybod beth byddai'n digwydd y men
y men wythnos, o ti'n gwybod yn iawn fod y groes yn dy sefyll. You knew that the cross was awaiting you, Lord, when you rode into Jerusalem, but still you carried on. And you did it all because of love. Your Father's love of you, your Father's love of us, your love of us. Fe allai ti fod wedi arbed dy hun y men yr wythnos yn yr ardd. Sy'n mameiaeth dy fi, allai ti wedi galw ar yr yngylion, a bydden nhw wedi dod a cipio ti ymaith. Hyd yn oed pan ar y groes, allai ti fod wedi troi at yr yngylion, a bydde'r llun efo wedi dod a darbed ti. Ond na, dywyllus di am neler wedes ti, dyna pam des ti'r ddeiar. You came for that cross, because on that cross you took upon yourself all the sins of the world so that we may be forgiven our many transgressions. And when you look down on those soldiers who'd beaten you, who'd whipped you, who'd spat on you, who'd hammered those horrendous nails into your wrists and feet, and put that horrible crown of thorns on your head. You looked at them, and you had love in your heart. Oedd cariad yn dy galon ac yn ei methu credu'r peth. Maddau iddynt, meddai ti. Forgive them, you said. If it was any one of us, we would have said, Lord, destroy them. Free me, destroy them. They don't deserve to live. But that wasn't you. You said, forgive them. Maddau iddynt. And you even gave them an excuse. Maddau iddynt, canis ni wyddant pa beth y maent yn i'w wneud. They don't know what they're doing, Lord. That's the love. And that's the forgiveness that he has. And that's the love and forgiveness that we should take with us when we leave this beautiful building. Pan i ni'n gadael y lle yma, mae rhaid i ni adael gyda chariad a maddeuant yn ein calonnau. Dwi'n diolch i ti am dy was sydd yn gweinidogaethu yma. Gyfarwydd iawn a Rob, gŵr arbennig, ac mae e'n was arbennig. Bydd gydag lle bynnag mae e'n pregethu'r bore yma. A diolch i ti am ei arweiniadau o'r eglwys hon. Thank you for the leadership of this church, whether it be the minister or the officers. Thank you, Lord. And thank you for this wonderful congregation this morning, without forgetting those who are at home, perhaps unable to make it this morning due to age or ill health. Be with them, Lord. Be with them. Dyro heddwch i'n byd. Dyro cariad i'n byd. A maddau ni arglwydd, pob pechod a chamwedd i dderbyn, oherwydd i ni'n gofyn y cyfan yn ddidwyll iawn, yn dy enw ac yn dy haeddiant annwyl Iesu. Amen.
Wel, dwi'n mynd i gael cwmni, dwi'n meddwl, yn y pulpit an coeddiadau, sgwch yna. Wel, croeso cynnes I bawb i'n hoedfa yn aelodau, yn gyfeillion ac yn ymwelwyr, a phawb sy'n ymuno ni ar y we ar Sul y Blodau. A very warm welcome to our Palm Sunday service, to members, friends, visitors and everyone joining us on the web. A'r bore yma, mae'n bleser mawr cael estyn croeso arbennig i'n gweinidog gwadd, y parchedig Eirian Wyn o Fryn Aman. Fel maen nhw'n dweud, dim eisiau cyflwyniad arno, dwi'n siŵr, ond ychydig o fanylion. Mae wedi bod yn bregethwr mewn sawl ardal yng Nghymru, gan gynnwys Gogledd Sir Benfro, Meinciau, Pedair Heol, Glan Aman, Garnant, ac ers 2002, mae'n weinidog yr Eglwys y Bydyddwyr Seion Newydd Treforys. A mae hefyd yn arolygwr cymanfa bydyddwyr Gogledd Morgannwg. We're delighted to extend a warm welcome to our guest minister, the Reverend Eirian Wyn, who, as they say, doesn't need any introduction. He's been a minister in many parts of Wales, and since 2002 is the minister of Seion Newydd Baptist Church. And he's also a member of the Magic Circle, and indeed was the first conjurer to take the exam in Welsh. A mae wedi teithio ledled Cymru fel rosfa gyda Mici Plwm. A mae hefyd â pherthynas agos a Stadiwm Liberty ac yn gaplan Academi'r Elyrch ers blynyddoedd. He's also the chaplain of the Swans Academy, and indeed the launch of his autobiography took place in the Liberty Stadium, Swansea. Mae'n actor, yn ddarlledwr ac yn wrth gwrs yn dad i'r gantores opera Fflir Wyn. Diolch yn fawr I chi am dderbyn ein gwahoddiad iddo nôl atom ac am eich arweiniad ni'n edrych mlaen I wrando ar eich neges I ni. A ni'n falch hefyd I gael cwmni Helen Wyn yn y gynulleidfa. Our guest minister will also lead this evening's service at 6. A diolch yn fawr I Mike am ei gyfraniad pwysig wrth yr organ. Sul nesaf, sef Sul y Pasg, bydd roed fawn yn dilyn y patrwm arferol o 11:06 gyda'n gweinidog wrth y lliw. A chylch trafod Beibledd am hanner awr 4. Next Sunday, Easter Sunday, the services will follow the usual pattern of 11 and 6 and a Bible discussion group at 4:30, all led by Rob. Cynhelir oedfa fer anffurfiol ganol wythnos a ddydd Mercher am hanner dydd yn y neuadd gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. Ar ddydd Iau Cablyd, y dydd Iau sydd I ddod, sef Mawrth yr 8:20, cynhelir cymun a swper undebol ma am 7:00. So on Maundy Thursday, this coming week, at 7:00, it's an United Communion and Supper with Bloomsbury Central Baptist Church and Crown Court Church of Scotland, and it will be held here. And ein tro ni yw hi wahodd ein cymdogion yn yr eglwysi cyfagos ato. Felly, croeso I bawb. Byddai'n help os allech chi ysgrifennu'ch enwau ar y rhestr yn y lobi I ni cael syniad o rifau os gwelwch yn dda. Dydd Gwener y Groglith, am 11, bydd oedfa gymun undebol, an United Communion Service in Jewin, on Good Friday at 11:00 ar pregethwr fydd y parchedig Anthony Williams sydd gyda ni bore yma, dwi'n falch I weid. Cynhelir cyfarfod nesaf Cymdeithas Pnawn Sadwrn ar Ebrill y 6 am 2:00 gyda Dr Gwenllian Williams yn siarad am Blanche a Parry.
Ac yn ôl rhaglen, a dyfyniad yw, Blanche Parry was the chief gentlewoman of Queen Elizabeth's most honourable privy chamber and keeper of Her Majesty's jewels. Felly, dyna destun Cymdeithas Pnawn Sadwrn. Cofiwch ddod lawr i gael cwpaned o de a sgwrs yn y neuadd ar ôl yr oedfa. Ac yn nawr fe ddawn nhw amgylch i dderbyn eich rhoddion. And now we'll come round to receive your gifts. Diolch yn fawr. Ymyn 238, 238. 238, 238. Ymlaen, ymlaen, frenhinol un, Hosanna, gwaeddar dorf gytun. Da ni fael llwm ymlwybra ymlaen, a phalmwydd da ni drad ar daen. Ac yn y blaen. 238, 238.
Diolch yn fawr iawn, Ann, am eich geiriau o groeso, ac i Marlin am wneud siŵr bod fi yn troi lan yn dy fe, rwyt y ddwy yn nhw, a update i chi. Am 16 mlynedd, for 16 years, this is an update, for 16 years I was chaplain of the Swans Academy. This season onwards, I'm chaplain to the whole club. So I look after the firsts, the stadium staff, and the academy boys, under 21s, under 18s. The older I get, the more work I take on, because I will be 59 next year, and pan chi'n chwerthin? Diolch yn fawr iawn, a mae'n hyfryd gweld wyneb cyfarwydd yn y gynulleidfa heddi. I do hope that you did have the message to bring your lunch with you, because I didn't realise the time's gone on, but I was told that Rob preaches for about 2.5 hours, so I've tried to emulate that. Na, dwi ddim yn bregethwr hir gatre, a dwi ddim yn bregethwr hir oddi catre. I'm not a long preacher usually. I'm only about 5'6", so we're all right. Mae'r Magdalene yn cwrdd â'r Iesu atgyfodedig. Mary Magdalene meets the risen Lord. Na chi fraint, what an honour. Ioan 20 yr adnod cyntaf, John 20, verse 1. Ar y dydd cyntaf wythnos yn fore, tra oedd hi eto'n dywyll, dyma mae'r Magdalene yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y maen wedi dynnu oddi wrth y bedd. Early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. Ac fel dywedais i ar y dechrau, dwi wedi neidio ymlaen wythnos. I've jumped forward from Palm Sunday to the most important Sunday. Mae Iesu wedi atgyfodi. Na chi newyddion arbennig ydy fe? What wonderful news. Jesus has risen. Jesus has risen. Ac yn gynnar iawn ar bore'r pas cyntaf hwnnw, tua 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ath mae'r Magdalene ar ei phen ei hun, sylwch, ar ei phen ei hun at fedd Iesu. She went on a round to Jesus' grave. Y cwestiwn yw, pam math i yno yn y lle cyntaf? Pam math i yno yn y lle cyntaf? Ni allai wneud llawer ar ei phen ei hun. Bydde angen sawl dyn gyda'r offer codi cywir i symud y garreg anferth yma sy'n cael fynedfa i'r bedd. Ac ar ben hynny, bydde angen y merched eraill arni i helpu eneinio corff Iesu. So why did Mary? Why did she go alone on that wonderful Sunday morning, that very special morning, to the grave? She would have needed help to move the stone. She would have needed help of the other women that followed Jesus and the disciples if she intended to clean and anoint his body. She would have needed help. Efallai mae straen yr wythnos neu ddwy flaenorol oedd yn gyfrifol. Yn sicr, ni allai gysgu, ni fedrai gysgu, ac roedd yn crwydro o gwmpas yn ddibwrpas, a falle'n cael ei harwen at bedd y person yr oedd hi yn ei garu. Felly dyna'r rheswm. Ac wrth iddi nesau at y bedd, mae'n sylwi yn syth fod y garreg wedi symud. Ac oedd hyn yn codi braw arni. A'r rhaid oedd dweud wrth y disgyblion eraill beth oedd wedi digwydd, a mae'n troi rownd, a mae'n mynd yn syth yn ôl, a mynd at Pedr. A oedd erbyn hyn wedi gydnabod yn arweinydd y criw bach. And when Mary saw that stone, that it had been moved, she panicked. What could have happened?
So she ran immediately back to where the others were staying, and she went straight to Peter, the acknowledged leader of the band of disciples. And he was with a friend, the one we are told that Jesus loved. And she told them what had happened. But Mary didn't tell them exactly what she'd seen. She made an assumption. Am yna berig yn dos e? She made an assumption. And she told the two disciples her interpretation of the events. They've taken away the Lord, she said. We don't know where they've put him. In a panic. Maen nhw wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd ac ni wyddom lle maent wedi roi orwedd. That's all that was important to her. The assumption that he'd been taken, stolen. Ac ond yw e'n rhyfedd, hyd yn oed yng nghyfnod Iesu, mae'r maint yma yn bodoli. Even in Jesus' time, we have the dreaded they. They had taken them. The faceless, unknown people. Y bobl di-enw, ddi-wyneb, y gelyn cudd. Ac wedi clywed newyddion Mair, mae Pedr a'r disgybl arall, maen nhw'n rhedeg yn syth at y bedd mwyn gweld a'i llyged I hunain. Debyg I Thomas, ynddo fe? Oedd e eisiau gweld. Thomas needed proof. So did they. They wanted to see for themselves. And the other, as we read, the other disciple, he ran faster than Peter. Whether he was much younger, I don't know. Or he was a natural athlete, we'll never know, unfortunately. But he ran faster than Peter, and he got there first. He saw the entrance. He saw from the entrance, I should say, that the grave clothes were neatly folded. But being a youngster, he didn't go in. A little bit frightened, probably. I would expect. Mi oedd angen dewrder I fynd I mewn i'r bedd ar ôl I gorff fod yno am dridiau. Let's be perfectly honest, it would take courage to walk into a tomb where you'd expect to see and smell a mangled body, especially the body of a dear loved ones. Yeah. Yn y gwres, da chi'n cael bod yn blaen ac yn onest, yn y gwres mawr ar ôl trydiau, who would have wanted to go in? Ond, nid oedd Pedr, gallai alw fe, Pedr fyrbwyll, doedd ganddo ddim ofn o gwbl. Ath yn syth I mewn i'r bedd. Ac yna, dilynodd y disgybl arall ef I mewn. Y disgybl llai byrbwyll, falle. Y disgybl llai byrbwyll. Mwy meddylgar. Ac fe sylweddolodd ar unwaith, arwydd y cad y dillad bedd wedi plygu'n daclus. Fydde lladron bedd, bydden nhw ddim wedi gadael y dillad yn daclus. Bydden nhw wedi gadael nhw yn swp ar y llawr. The body couldn't have been stolen. Grave robbers, however horrible they are, they would have no reason to hang about, to remove the grave clothes, especially not to fold them tidily. So something very strange must have happened. Ond do'n nhw ddim yn disgwyl gwyrth yn anffodus. Do'n nhw ddim yn disgwyl gwyrth. Ond mae'r gair yn dweud, wedi iddynt weld y dillad, fe gredant.
But as soon as they realized that the grave was empty because he'd risen, they believed. They believed Jesus had risen from the dead. Then they went home. Aeth y disgyblion yn ôl adre to share the news with the others, I would expect. Ond angofio nhw am Mair. Angofio nhw Mair. They went home and they left Mary behind. Mind you, forgive me ladies, you weren't important then. Today you are very important. What would our churches do without you ladies? But at that particular time, you weren't important. Jesus made you important. He made a fuss. Thank God. A gadawyd Mair ar ei phen ei hun yn llefen, yn crio, yn wylo. Ac wedi'r ddau arall i gadael, dyna pryd hath hi mewn i'r bedd. Dyna pryd hath hi mewn i'r bedd. She came to the tomb alone. Before it was even light, we are told. And now she stayed on after the other two had left. She stayed on weeping, crying her heart out. And she stooped and peered into the tomb. Can you see the scene in your mind's eye? Attentively, she peered into the tomb to see what was not there. Ac wrth iddi edrych I mewn i'r bedd, ddigwyddodd rhywbeth rhyfedd. Fe welodd dau angel yno. Ychydig cyn hynny, mi roedd Pedr wedi dod mas o'r bedd a doedd neb arall yn y bedd. Pryd hynny, it was completely empty. Oedd yn hollol wag pan ddath Pedr allan. Nethon nhw ddim gweld yr angylion. Ac mae'r angylion yn gofyn, pam wyt ti'n llefen? Pam wyt ti'n llefen? Sy'n gwestiwn ryfedd o ystyried I bod wedi colli ffrind agos yn efe. They asked Mary why she was weeping. Seems an odd question, really. It must have been obvious why she was weeping, especially to angels. But perhaps they knew Mary needed to articulate her painful feelings as the first stage in dealing with the feelings. Ei hateb oedd, y maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd ac ni wyddom lle maent wedi rhoi I orwedd. They've taken my Lord. And I don't know where they've laid him. She was panicking. Fe dybiodd Mair fod rhywun wedi mynd a'i gorff, ond roedd ei thybiaeth yn anghywir. Ac ni atebodd yr angylion I chwaith. Na roi esboniad pam I bod nhw yno, a pham oedd y bedd yn wag. Yes, Mary was weeping. She was weeping because of her assumption that the body had been stolen. An assumption that was wrong. And they played no further part in the story, as you know. But Mary turned at this point, almost as though she sensed someone watching her. And she made another incorrect assumption. She saw a man and she assumed he was the gardener. Rhai diwrnodau ynghynt, cafodd Iesu I boenydio,
I guro, I fflangechu, I groesoelio, a bu farw o'i glwyfau. Ond nawr, roedd yn fyw ag yn iach ac yn cerdded yn yr ardd yn ddidraffeth. Probably the last time she saw Jesus, he was unrecognizable. Blood had streamed down from his forehead. His back was raw where the whip had taken chunks of flesh out of his back. And when he'd fallen carrying the cross to Calvary, he would have fallen on dirt, not tarmac or concrete. He would have been caked in soil and mud and what have you. He would have been unrecognizable. So she didn't recognize him now. He was clean, he was whole. Ac fe ofynodd Iesu yr union rhan cwestiwn a ofynodd yr angylion I Mair. Wraig, meddai wrthi, pam yr wyt yn wylo, pwy yr wyt yn I geisio? Ac oedd hi'n dal I fethiau adnabod. Jesus asked her the same question. Why are you crying? And she said again, with almost accusing him, if you've taken away his body, tell me where he is so that I can go to him. Dweud wrthai, os ti sydd wedi cymryd dwi eisiau gwybod. Dwi eisiau mynd ato, cymera fe fi'n gofal. But Jesus didn't take offense at the implication of her words. He simply said her name. And that way, said her name in that way, he had always said her name. Mair, Mary. And immediately, her eyes were open and she recognized the living Christ. Ar ôl adnabod yr Iesu atgyfodedig, newydiodd Mair yn llwyr, sychodd I dagre, rhedodd yn syth yn ôl unwaith eto at y disgyblion ac ailadrodd yr hyn a ddigwyddodd yn yr ardd. Stori gwahanol trwy'n i'r tro cyntaf. Yes, different story this time when she ran back to them. Even though she might have expected to be ridiculed. Because after all, Peter and the other disciple had been there, it was empty. They hadn't seen anybody. So why should they believe her? But she gained a remarkable new inner strength from her encounter with the risen Christ. A'r gwir amdani yw, chi'n gweld, mae pawb sy'n cwrdd ar Iesu atgyfodedig yn newid. Hyd yn oed heddiw 2024. Mae bobl sy'n cyfarfod ar Crist atgyfodedig yn newid. Mae'r unig yn newid. Mae'r di-nod yn newid. Y bobl hynny sy'n ansicr o'i hunain yn newid. Mae'r bobl hynny sy'n meddwl nad yw bywyd gwerth byw yn newid. Dwi'n gorffen gyda hyn. Chi wedi gwrando'n dda, chi bod. You've been the best listeners to a sermon I've had this morning. Amazing. Chi'n arbennig war y teg. This Easter promise, this is our Easter promise, that things will change, that we will change. In many different ways, resurrection can happen to all. We, those outside of this wonderful building, those perhaps who've tuned in on the internet and perhaps not believers, but just by accident, turned into the broadcast. If you think
the sermon is good, my name is Reverend Arian Wynne. If it's not, my name is Rob Nichols. We can receive new and vibrant life, full of hope and promise and power. We can receive it now. They, different they that this time, they in the world, they can receive it now. All we need is an encounter with the risen Christ. Rhaid i ni, y Pasg yma, fynd ar Iesu atgyfodedig gyda ni allan o'r adeilad ffantastig yma. Rwy'n dwlu ar y capel. Dwlu ar y capel. Fi'n gwybod ma'n cyfleus yw i ni gael dod at ein gilydd mwyn i addoli, ond mae'n fan cyfleus neis yn dwi. Os angofiwch chi popeth arall dwi wedi dweud, if you forget everything else I've said this morning, you probably won't be able to forget because it'll be online forever now. All my mistakes and everything. Pan fydd yr oedfa'n gorffen, mae bobl yn gweud, ni'n mynd i'r gwasanaeth nawr. We're going to the service. Wel, y gwir amdani, pan fydd yr oedfa'n gorffen, a ni'n gadael yr adeilad, dyna pryd fydd ein gwasanaeth yn dechrau mewn gwirionedd. Dyn ni'n mynd gadael Iesu wrth y drws fel i ni'n mynd mas. Ni'n gorfod i wisgo fe, i fyw e, a bod yn esiample. Dwi ddim yn disgwyl chi sefyll ar gornel stryd. I don't expect you to stand at the street corner with a placard and preach. I couldn't do that, to be perfectly honest. But our lives is a sermon. Mae'n bywydau ni'n bregeth. Mae'r ffordd i ni'n siarad â phobl. Mae'r ffordd i ni'n delio â phobl yn bregeth. A mae bobl tu fas, credwch chi fi, maen nhw'n edrych i gyfeiriad y capel o hyd am arweiniad. Even though they're non-believers perhaps out there, they still turn and look at the church and say, well, if so-and-so could do that, so can I. So we have to be careful. Rhaid byw y bywyd Cristnogol. Dwi ddim rhy hir, just wedi 12. Ac felly, gai gloi, may I close by saying, I wish you all, you here, people at home, I hear there's about 2 listening, is it? I wish you and you, my brothers and sisters, fy mrodyr am chwiorydd, I wish you a very blessed Easter. Pasg hapus i chi gyd. Mae Iesu wedi atgyfodi. When you come to church, don't come. We have a risen Christ. Come with that smile. And some of you haven't stopped smiling throughout. Have I got something wrong? Something on my face? Pasg hapus i chi. A phob bendith i chi fel eglwys, swyddogion a gweinidog. Amen. $391, 391, 391. Pwy all beidio canu moliant iddo ef? Y mae brenin Sion wedi dod i'r dref. Pwy all beidio canu? Pwy all beidio canu moliant iddo fe? 391, 391, a diolch, Mike. Amen.
Iesu Grist, a chariad y Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, bod gyda chi yn awr ac yn oes oesoedd. Amen.